Gautam Gambhir Team India tanya pura saklai rikha Team India bepedo press conference pura sapai rikha tai India team rok pura tamai hanai travel onkhorjak miapron thangi pai Sri Lanka o salchaban tai Sri Lanka tab sogui ka baksa borok I jaga je baksa borok o jaga ta ultra puro bok ta sungman tan bak India je Sri Lanka thang tan bak ba jaga thangka ba hin sungui mano gomthai ultra puro borok nang sai nam so je final je upcoming je T20 series tai ODI series thungjanai hain bak borok Sri Lanka o thangka bajikha India obon poila je travel khaita ekdin bai no kaisa jaga sogui ta umthai jaga travel khaita dai India rok je ongkhona sakang je Sri Lanka thangan sakang press conference Gautam Gambhir pura clear lekhi sajak India team na tui ek ghonta press conference chole jak a jaga tama tama khamna chung full to san thang ja jaga important kok amnong nang tini sawi khnar naita channel na subscribe khaidi video na sikha like redi tai share khanya ta apko stapok di highlight number 1 kha Virat Kohli tai Rohit Sharma no tuine pura Gautam Gambhir pura saklai khata Virat Kohli bai Rohit Sharma tuine Gautam Gambhir press conference pura saklai dikha Rohit Sharma Virat Kohli umthai player bong chung jekpa nang brok bahi player nok chutan saiman hindo sakja brok world cup nen je mahne kaisa quarter player ne to brok kuning tam khaiman ab to nok sainman ab to chung sanai nok nuguin man je thangnai dui khan ICC tam khai nok nuguin man hi basao tai brok dui jana no tam mahne brok ni tam fitness kisa ob man nai khlaina hin sawata 2027 ni ODI World Cup available khairi khata tai Virat Kohli Rohit Sharma ni tamai fitness belekhan important mari nai Rohit Sharma 2027 ban 40 bosor ong thangnai ta tam hina ang keu player fan 40 bosor World Cup thongma chinu gyakho omon first time player nite Rohit Sharma 40 bosor World Cup thongnai prabani fitness pram bo markhen obma khani care ma khani ta tai bo belekhan gym team ro sama khani ta Sachin bo 2011 37 bosor ongo tai MS Dhoni bo 1938 bosor press conference highlight number 2 kha India T20 ni captain Surya Kumar Yadav India T20 ni Surya Kumar Yadav na only bono T20 sing focus khaijana onyo test cricket dogor thongani bono tai ajaga rengje toi hinim tai ke khnauta tai boino tai Surya Kumar Yadav na onyo format rengje toi hinuta tai Surya Kumar Yadav ni to T20 kon bani best format hini hinja ko tai haini orjit agar kor sata Surya Kumar Yadav ni tai botai deserving khlai je thangna ek bosor bo bahai tai deserving player tai kep kuri tai bo continue thongi tongta hin ba sawta tai Surya Kumar Yadav ni byapare jeban dressing room rong ni borong sungka ajaga pura kaham kong feedback rong man hini sawta press conference ni highlight number 3 ongkha Ravindra Jadeja no ODI o tamai hinai ar jaga bon drop rutagya bono ODI ni cricket ni bon tamai hinai race sirja khini sawta jafaro boro wana jakpai thakta ODI ni je list ongkhar pai je squad player squad announce a jaga Ravindra Jadeja ni mongkuriang borok bahike bono hage khipka hani borok wan jakhata bahike Ravindra Jadeja no ODI player bahike Ravindra Jadeja ni mongno ODI ni nori rukha boto T20 intimchi retire na khu ODI ni to retire na khani borok amtai ke kangma borok no koi khen khai keta chung jefro Simon ODI to a jaga jefro pon Ravindra Jadeja october replace khai ka hin hey aliba happen orjit agarkar khu ja kahin chau je final je kudungma roman je test series final a jaga chung jekho Ravindra Jadeja na hain bagi bonta kisa tumahne rest suitan ta jaga to mar kheno al ball bu kabang kong over ma khita nai je bat bu ma khani a jaga to bani bat ni ran bu phai ba sakata a jaga belekhin leng nai hain bagi tauk bon chung rest riwi ton khain ba sau press conference ni highlight number 4 ongkha Suman Gill na tui Suman Gill all format ni player hini sao jefro poila first time Suman Gill T20 ni captain nami rohor ka ba jaga pura tumahne best performance Rimalia borok bon performance no gone pura amta ki kate tamo team nami roh ko ba tamo captain ji rogo ma outong hin borok kangma hamia ke saja Suman Gill T20 muthungan bagis ban jaganan bagis Rutraj Gaikwad Abhishek Sharma no pura team ni drop khaima rota T20 ni tai Suman Gill duita format no tumahne vice captain khaja ODI o vice captain tai T20 o vice captain sanam ja tai nong thaiman vice captain mane ba jekpon team jekpon chance manan chance kamang ta snongta tai oje agar ka tai ke sajak ta je Suman Gill na pura chance tong thungan bajer ke dera ba tin khan format player no hinota boma ke example lui sata jeman je kuno jaga player rok injury kha captain injury kha a jaga chung bono Suman Gill no kaisa captain rima no tai asuk oborok trouble lok ong yan chawta amtai ke nai no decision mana chata je jaga phan man player captain no injury ong thaka jaga captain nan bagui to mawan chung nai ke match to obma khani hain bagui chung bono tai ase player chung bono captain bu rima no hinum tai ke brok sakata ke norok tam wan chung o decision no goi bakha tam sana musukma phai ka nok tam sana musugui tongkha obuno norok tabung tolok comment khai saimano tai ke norok je
Rohit Sharma Virat Kohli ni chung 2027 ODI World Cup thungmani nugui mane a news no khnai nok bahai kama tang umno nok tolo comment khai saimao.